Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kana keu zikna tingkum chana jang kai ge chum ba mai ting chua ge dere guman sa Zeme ko ge na ina hai mena hangge paulia ge dere dali. India ram ge haraine lim bungu spy Indian Air Force IF go Vice Chief ka chipe hangge H fighter pilot Air Marshal AP Singh ka chipe ze janai kana ke zi ke tingkom chana jang kai ge chum sum mai ge klangai ka dai dele ze ka chidele za AP Singh ka chipe ze Indian Air Force IF haraine lim bungu spy gu Vice Chief hangge klangai lu bchangge haraine lim bung ka krai bikyana spy ro gap suite me officer mena India ram go haraine lim bung sound du bam frontline air base taigede raine limbung ramze krai da pi ga dele zaga chule zaina tuna Indian Air Force IF go Vice Chief kha chipe AP Singh tingtige MIG 29 upgrade project management team Moscow Russia ge bamkule zeka chidli zai pas national flight test center gu project director le ze duka chule zaina India ram gu haraine limbung ka kraibe spy roge pa suite mram ne pachu IF Indian Air Force gu Vice Chief hange kalanga be mai ge pane southwestern air command hange du air defense commander ka chibe kalanga dile ze cheu za chirin mag za eastern air command hange du pane senior air staff officer hangidu appointment pe gai za klang gai dele za ka chedle zai pana tingti retire terab sugeting kum himre skui central air command ge air officer commanding chief tuze bamle za sali Zanenda ne kaka Odisha gedege Odisha Health Minister Naga Das kachibi peuja kablam ge Assistant Sub Inspector Asai Gopal Krishna Das kangme mina hang nap kang gim sing mene saje Assistant Sub Inspector I Odisha gedege Health Minister je kabe Gopal Krishna Das kachibi peuja pe peisia male kagne kumrui rahangne I Odisha gedege Health Minister je kapkole je kachidli chipo jigne Odisha gedege Health Minister Naga Das kachibi Kapchani bepu Assistant Sub Inspector Asai Gopal Krishna Das kachibi peuze pe peisia bgne kab magze kane crime hange lute ga dele je sali za India ram ge hnai kum chana jeng kai ge chum gena ma kum chana jeng kai ma dai ka chang bria ge ka charang kang tei ta te ra hange India ram go Finance Minister Nirmala Sitaram nen jnai kana ke ji ke kum chana jeng kai ge chum sum mai ge India ram go Union Budget liablam ge misonga je pa taudi bela mule lesdu ahang te je pa taudi kan te je nangni haim na so ge lagai ra dele India ram go Finance Minister Nirmala Sitaram ne I Union Budget liablam ge I tribal zai remote area ni ramge lungma hange kakatei be peu za kakatei be pui teacher mina chang himre te se za haite set pe pagai gule je ka chudri za chigyang gora za ngara hange du mina hangai sna za hadai du pe pagai gule je ka chudli za na indiaram ge ek lavia model residential school tribal lesina me chang jaba me mina lak chum je changringe mela muile je ka chudli chipo jikena indiaram go finance minister Nirmala Sitaram ne kakatei be peu kakatei be pui teacher chang jaba me mina chang himre te se za haite meze pe pakai gulei je cheu za chigen ngar hange mina haisna je hang hadai meze pe gai gulei je ka chedli chipo jigna ai je ani north state ge tribal mal lungjaba mahange sam ibe kedle inke changume inke chama kume ya chimada lus du ai Manipur state gdu kakte be pe kakte be pui teacher ma gab jigna lesina marma gi je kleuze problem pe je protest du misonga je tela mui chirin ma je Assam lai Manipur Nagaland jak chamcham state ma north state ge lesinam je katera hange teacher me cham jigena lesina me kakle blam gidu misonga jebam dele chipo jigena aize mina changhim reuti se je haite set the haisna je hadai kakte be pui pe pakai design I north state hangdu inkeune je planan to bangor hange numgai dele Zane Kuala Lumpur Malaysia ge hnai kum chana jangkai ke chum kri ke ge global platform go MRS International Global World Finale ka klang ge I Assam ge na mina hangnam puimi Tarali Sarma bnai Sumi Chaudhary Das ka chibi puije MRS photogenic bnai MRS glamorous gu to hi award pe ga dele je du ka chidele Zane ipo MRS International Global go program bam je ji mingyu na bam dele je ka chidele kri ke ji skui ge na kri ke ji kri go chum tingkum
kumchang na jang kai ga chumria bam dele je ka chidli zai chige national gene winner me mina hang kai ga chumje klang pa kai dele za ipo program bam ge ka hli zai ka ga zome country ram je India gene Mexico zai Japan Vietnam Ukraine Philippines Korea Malaysia Singapore Latin USA the Sri Lanka Botswana China zai ka cham cham country mne du wang je participative za ka zau za helit kai dele je ka chuli zan hanai kum chang na jang kai ka chum gene ma kum chang na jang kai ma dai ka chang ba India ram ge ka charang kang za ka cham be di chun to chura blam ge te ta te ra hang ge India ram go finance minister Nirmala Sitharam ne lia ga blam ge North East state hanga ma du ka chi be scheme ram ga le za ka chedli za chirin mak za chuna North Eastern investment development schemes du ma du te chi ga dai ma le za sale Zaina India Ramgu Union Home Minister Amit Shah ne North East State Tripura Meghalaya zai Nagaland ge nai kum chang na jang kai ge chum General Assembly election bamra blam ge ne political tor tera hang ge Tripura state ge kana ke jisruk kum chang na jang kai ge chum mai de zaina wang ke chang gai gudle je ka chedle za India Ramgu Union Home Minister Amit Shah ne I North East State ge chum ge political tor tera bje jisruk ne kana ke jisruk ge ne kana ke jikru kana kum chang na jang kai ge chum ria tet gulei jeka chudile zai North East state ge ai India Ramgu Union Home Minister Amit Shah ne political tor takai bije nai kumgene railang gure le jeka chule zai sources man sa po mne sa za ai India Ramgu Union Home Minister Amit Shah ne North East state ke chumge political tor ter hange je surung ne hange wangkeu gaibge Nagaland banai Meghalaya ga public meeting du bamgule je du ka chule Then North East State Meghalaya Nagaland zai Tripura go assembly election hanai kum chang na jang kai ke chum gu bamra blam genen znai khri ke je ke kum chang na jang kai ke chum summai ge New Delhi gene BJP Bharatiya Janata Party me bogu Central Election Committee CEC meeting je bam dele je ka chudele zai chige India Ramgu Union Home Minister Amit Shah banai India Ramgu Prime Minister Narendra Modi du chige wang changai dele je sali zai chige India Ram Bharatiya Janata Party BJP bogu CEC meeting bam ge Meghalaya banai Nagaland ge ndai ke BJP me sit ge taw je helit gu me ka cheblam ge du ralia ga dele je ka chudle Meghalaya ge nai kum chang na jang kai ge chum assembly election bam rap ge sit jak suruli BJP me ge zaw je helit gu le je ka chudle kagna Nagaland ga party kana Nationalist Democratic Progressive Party NDPP bam jigene Bharatiya Janata Party BJP bobanai NDPP me sinji gu le je ka chudle zai chi Jibro ge Nationalist Democratic Progressive Party NDPP mbone sit hadai ge kazau zahelit gulei ja cheu zai Bharatiya Janata Party BJP mbone sin kai ge kazau zahelit gulei ja ka chedlei ai gena na mai kana ke zikna kum chang na jang kai ge chum ba mai chok de rei guman sa loi gai delei pi gai jang king gai ni mle ne zu todlei zai ai man sa kyu gai bige sa taw mak ba zai sa mau sa soni ba zai nang ni lung siara besam sa gai ni be bam zai na hai mena ne lun gai ra hangge ai Zeme man salam gena nang noi hai mena je kyam gai delei